FM TV and market yapa. Sompa dia sasiso emeniji. Ajuma yesimini aketi enti usumo sumyo aguna bema wanya aketi yapa. Ewa sasiso SOMPA FM. Bisa usumye makete yapo eni die di SOMPA die e makete yapa SOMPA die sasiso emeni die SOMPA FM SOMPA TV makete yapo SOMPA die e eni die Chimwa fidi ene to SOMPA FM and TV nebema weni jie eni aketi yapa nebema weni jio sabra boy mo dadwini bi natural suna udi ewnya nebema weni jie naketi yapa so kamu ema aketi yapa papa wa fidi ene to SOMPA FM Yenya yetie SOMPA Dumienu abo we aya kasia no a eye secure sanitary pad abone chidom na walezia miemu pampe na empepe mfa ho no na yede esom won ohwa obra na dumienu abose ken ahaya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na kasia yi twa ne ho frede sete frede ni subiri no na fe wati afam ewa asante mantam mu nufuta brebe ya radio akantra ngwam ni nyina enoma no ewo ho no eye SOMPA 93.1 FM afei ayiko SOMPA FM 100.9 FM enso fakasie France mamu Paris ahinkro num ho no adamfopa radio enso agina mu dendenden ya enye kuma amakwasi kokko enso tie kase ni bi afei ubepie mu ewo takwa eye SOMPA 101.1 afei SOMPA 103.3 ewo takrade 106.1 ewo tachiman 98.9 ewo sunyan and afei 90.7 ewo nkranza and ne krokro mu wo ho no 101.3 enso ewo doma afei information centers amutie ye nyina so no mu nyina so ya damase bebre Facebook eye SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube no enso eye SOMPA FM live and some abetene da no ye kruchere nyina so e de akogu www.sompaonline.com and then somewhere this one where we know ebi ene say Ghana ni abrantie bia eba TikTok won sensem wo di atintima pene ne ho akwatwe mu esenye esan no esesa wuti ensem ni ade mu amanebo edan wo abrantie bi ye betu jose wono na wotai UEW professor bi ewu achi no yede no akopie mu ewo court no aremande no na we brosifo achi abrantie bi ewo apuemantam mu ede eba ene wanche no ene day ena BC in social no sha se ye bewura mu ewo centers ni nyina mu ba bia esese ye wura na wo so wo hwe ni mu kwan so bete ho nsam no ye de ni nyina mu amanebo apemfo nso gum enya asam ketwa Doctor ayu afriye en worker say wodi atudwa ya wo kire mu esese owura John Dramani Mahama echopa bi eko edemano nenti a wokasa asem no ewokasa eboi emu na anazefo ati atua won ho nkomo kakra wa ha obi akasa se nya hwe ba bia du no adwobre eye hwan Apodentro is not moderator ya wano wo wodi afutuo akọ ede amatemamfo yebeko afija akwa bre south abato mpeswa so abeto dwase mpanyimfo ahodo akeka niema bomu
de entity asonku bi akoma ma emu nkomo enso ewo kasebo mu afoforo bi ka ho eni aboabo ni nyina ano awie yi se SOMPA 106.5 FM ye kasebo na fe ya affiliate ahodo no so wo mato apete ewo oman Ghana emu a enye asem kuma na hyenenso ema yese nyumaku binom enti na yenya ahoden a yaba betena ha secure sanitary pad na dawromenti kasia no so secured and afi endpoint homeopathy clinic wono nso ama ye mpomden pa ya anuanom miensa ya je adwa edensem ibremu yanu mo beti yanka na wie yi eyemme abrempon na kwaku ampoma miniminuanom ohine ire mame ekua yeboa esiama bronya abrewatia na afi Ajua Asari. Awie ebusia fe yanje brani adoche na esem ne monchire mo sane yesitie ne nyina no yentutu ni sro ene abasa enfama mo ye hwensem na se ede efrewre hosem na wo hwe Ghana hase no mu a eba social media handles no so ebi ti se TikTok na eyade a ebinum agi wondi wo hopa na brantie baako ya wo ka won ma wontimi enyina kwan free mo no ene kobi GH ye ka se ye se bie sign no ewo yeji ama enam so etuo ato ewo ne nsem ama onu akasa na kanchema ya bebi watina nanom ewo ensie do asem idie wo kwa atende wo po atende ogina ho aten eni atentro do nti yenkwa homa no so mi akasa made nyina Danny boy owo so maye ne ntwetwe nkomo ai na sania wo ma omubutu ye gine ne mpotam wosi hu asem no won fa mu nkyeremu emayen Danny midofo ma hai ejo so mi aba na wona muti sei nyame adumo mate won ka cha papa nyame adumo ne ye meso meti u ka cha me hwe na boy nkyeremu ai eba ne sei na rahusemi esiama ya bebi watina nanom wonse do ono ankasa ne boyfriend semu yo mami ncha sompati fo nyina ene awia na eno ala ka biansi ebe bobo no miensa na yenya ne ntie se ehyan bi free kumase a waba produma na won di won ni kire obi ana ewo yeji ase ye fe ho votideke na no empanyifo ne mranti ewo ho no twese omo ho na abranti ekobi GH na Canada ye ni edema no eye Heford Boatin na Heford Boatin ekopromo no onani yakufo Michael Kabute na ba kwa ye fe no Emmanuel Kojo na eko kromo na ababo a ye fe no Philippa eye Frimpon na eko kromo nti omo twese omo ko ho no omunim about FN Kobi GH no because somewhere 2010 ebe na okoyi days no omuma mo eye research work bin so no ba community ho ebe research nti onu kwani nipa omuni no nipa na omu ba kromo no nti ombe twa se e championfo ema ene to no mo akwata mbe bi edidi wo ho komo a nti ne omo ne se Kobi no esori e kobra ne ka omudi edru kromo so no etwin etu no na emraja na mi omo ebe omo no business na muti okara de ni tu awakotwin na se Kobi ni se o according to omo na hotel be ma one short one short de aka ha so de mobile boni bia ni ho ana obi afumo obi ayo bibia na se de bi na wo sha se wo lotu eye tu no ebe opia to oboba ni se mu wie no na abrante ba kwa no gina ho no twese wodi ni sa eboto no so wodi ni sa boto no so ana twese to no tuye etuye na ye ni aba eye Philippa Frimpon emse na twese wato a aje kra wanti me ka bi ni otimi kan se Kobi won se wakumi na sa sema wo kan ya no na wodi eto fermented from sa no na abrante ne twese nipa mienu mema mienu omuka Kobi no ho a omuko kromo no na so omukra de omu ya adwane na omutwom se da bi mu dwane akọ mu ni ne ba ye ni abai die o se mutre gwa ti omu na omu etam girl no edi etu ka mu saka omu fa no emrayage na hospital kasi awa na komudi na akọ na ya hwe no se bi obetimi anya ne nkwa emom abrata nto se ko omu fa so free ho no ni
eri anamu ya no so se ade a wa hwe yi a metina adwane akọ eti ma mum efa police for no ma mu se ni asi mu cross ho no nti police for no ma dia se ekwa mo de be free ko mo de ekwa ba ko pe enti omo hwe se kan se na eba so mo ti kan no se o twom wo ba ya wa omo nyina no enti according to information I get that say kan no do barrier no na se omo nya to pampia enya dia obetini atwam akọ eni se wodan ne ho a odilete no call Matias hospital so be do no na se ababawa no anya media na emnatem yesa no ne na fe no kodo Emmanuel no ono no ebe na police for tutu o ma no twese ni nne ba na se no fa se na ye Philippa Boate no sorry Frimpong na ebe a okika sa asem ni nyina we ya ye gisa information no anopai information ya nya abusua Philippa no frimo etwese omunnim omumiensa na obebia omumiensa na omuba yegia ne Philippa no omunnim omu bia nso ne wo nya abusua ni enti se obi gina eye mnatemiensa ya enam so a Philippa ahwere ne nkwa no egya ho se obu ya abusua ne enye nokre omunnim omubebia na kojo sorry kobi gh no eye obi omunnim se ni kanchima ene eye Philippa no because there was a day you chose Philippa no call mami ho ewo Swami magazine na oye se okoche mami so do na abante ni dinechi na no di ka se o mummy me ga me ni na me tie ya beba fi eno no obi ama fie omo hu boy no suda apart from that very day onu mami ko di san community se mu bisa ya ni asi ewo yeji no se me no kan emo no eda St. Matthias Hospital ewo yeji sa enso na emrante miensa na ena mo so a lady edi hwe ni kwa no so ewo eya police for kukumu a muguso mo ye hwe mo na Dani ubisa ya se choba bom kodidi wo ho na kwabi GH wo twa kakransa ansa no wodidi ana na sesen well se o makota choba bi didi miti se omu bi se obi so mpede bi a ye aduane ana so moton duane mo bi kire omu ba choba akro no die me catch yourself me nim bebi a omakotran didi a meboa ne mom omo free gikru no mu ankasa no kwana se ho no mukọ ya sa asem no kosi enti ni girlfriend etuo ni bo no 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 momu ka se onim se ko bia fom nye wan hyeda e no otofom ye twese ne odra obi a wo hu ne esi ye ne kyese etu no tu ebo girl no si kobi won so okunu e ho na girl no tofom I will see our Facebook on SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Ababa wa Philippa ya dodo na friend ya baby na ye kase Kobi GH popular Ghanaian TikToker ono ankasa na kanchema etu afri ni nsem a akwa ababa wa na ye kase no wetina nanom wansie do no. Edi say abrantie ne nkofo no omo wo hefa na ye nya okwan Dani menu kai omutre yedi police for kukumu a omoguso omoye mohwemu na pa police for no chese krana se ho asem no siye no omakọ aba omakọ ho ne bebi asem no siye ne esi nyina no a omoguso omo twetwe mu nsem a metimi aboama atentini atimi ayejuma ma yenu aba no Dani wadaro mama ya fa wonsi ha ya be sa aba won chen de be fra kire bia no na wo de adom ye ne yetiefo why mpacho Ebusia yankase nuabe ma centre ni ya friend no eye Daniel Tachi wakasa efri eye yeji ene ne mpotemo ena rehosemu a esi wo ho no emu ama ne bone enkremu ni nyina no wode ama ye ne Yantu akase bono eso Kaneshi District Court eko asetena ye kase abrantie bia ye friend no Joshua Kerry Arthur ya wono woye artist wo drodro niema ye beto odwamre bi ese professor Amedeka Mawadem ya no wodi ne dwuma ewo University of Education Winneba enipa bonfo bi ekoje ne nkwa edi free ne nsem no abrantie Joshua yi ena yesusu se wodi saa awuo no enti yede ne kogina mu ewo court no aremande no se wonko twiri kukumu kakra na kwadubofo ya no wodi asem no anim aye Chief Inspector Margaret Oforibuadi wono na de to court no anim se owure ya wato nanom wonse adui owo emfihia no aduoson ba ko 71 years na no 2 bedroom apartment bi mu ewo jehade ya eno ye mpotemu bi a ewo Winneba emfifi mantemu na kwadubo no eto aso ekire mu ese
ata ya yɛka na asɛm sɛ yakɔkyere no yi wadi emfihye aduasa miensa 33 years ya no ono nso ete jehade mpotem honom a na me ni da na etoso aduonu baako ɛwɔ afiya emu bɛyɛ ahomache no nan agbapa hosima aduanan nwɔtwe ɛna abamu ano ebowura owura ya wato nanom wonse adu ni fie ɛne wɔtetetete no a di no ntente ɛna wodi sɛ nyamena nsɛm no bɛyɛ anopa no nson ɛne fa ɛntɛm wo mu ekyire mu sɛ abrante no bowura lecture no efie no wasesa niema huduo BTV empa fan ne niema huduo bebre no aka ho ya abrante no esesa yesenk wodi dwane afirifie honom so wokoton o so wokwakoye ne den yu eno de wobi entimi nkyire nso nipa ebo modern se wo mu ebetatai no edi asem na ti sanse professor no kra no medikan afre no wo phone so no wo monte ne kan wo se da bi we de very unusual se obefre professor na sa bre no won fa wo call enti wo muti no ekọ fie ho no na chesa ba mu ano wono akwakoye de obeye wiank wo dwane afiri fie ho ene se enkofo ekoche no a wo mo dan no ede ma aprosifo a wo mo so eso asem no mu edi efiri honom enti yakasa ide Joshua Kerry Arthur ya wono edi emfihye ne duasa miensa no yese won konkotwere kukumu kakra na nyame ya domo a June busumi ni da etoso aduonu miensa won san emepie mu ewo court biem ye begina ensem no mu se ya na afa de ani akyere mu ewo krofoforo so na we no so ye prosifo nkomo ni ayate ede afiri aya achim kusi ne sa brantie bi wo hye mu ho ena kyese enubone nko a ena wo ton ewo mpatam ho enam so ama prosifo akwache no na prosifo ache a wanche no ye ne assembly member ya wo mpatam ho friend honorable Wahab ebo nkomo ema wo kire se we kura mpo no enye prosifo na mpo na kwache no eye soja ni bi ono no waba efie sa ne ho mfa no enti waba abaji ayarehwe ena wonya ne hint se wobi hye baabi wo ho sa fom ho ya wo ton nubone ena wokọ so wokọ akọchi ne wokọ ya abrantie no masa nya okuduro apeja ne nsa atre ne nsa de abo soja ni no ena soja ni ne si aferi ena wafre reinforcement efiri achiase ena wan ba ena wan be so ni mu se kabo won wie no dan ne ma police no wakyase ne ma wonya no ho de se buburu ja na yentie wana bo Wahab Send your chair in him. Arrest me as a soldier in a arrest. I wasn't there. Boy, now you're chin for drugs. A soldier in no free room or you're in a standing or not cheap boy. The information means or a soldier in compo for us. Also for reinforcement from Achasi. And I'm the call that crash. Later transfer to Akotia. It is a case, first guy now much on the Omodine call as a man can say second call. But unfortunately, let's leave. It's almost in a command district. And a magistrate remind and say, case in this session, and she second court judge or resume now to her case in the Omo are remanded or as a man case. Omo remanded or as a man case. Now we are pet and one abo air legge. Say, way a branty and what Mika didn't say or much in the band preho. That's one much in the pet or Quano Asaba was a me, one who pressing to me no. That's why same way about yenti man for in adu ani bi akire wa hen popro wo ho DC yo a chance ne important wo nyina kire say asem way won di wani be di akire. In fact, now I wanted to go to police headquarters, archaeology official report. Unfortunately, I'm myself free Accra, a district assembly, here one meeting. We will meet at the company, the paper on thing. Because boy, not to me, voice mailing, I can forward it to you. The voice also on the water. Police for no case na my sister in corporation in Amasiamo this guy area here. But yes, so you need to on here I info so deep opinion leaders. They are all interested in this case. Because me last week I'm get to back up. Yeah, na the chief and I'm go get to the chief executive so catch me identify the get to see what. Yeah, me who me nyani in area. That be kwa your operation here. Yeah, move yanti. The case in there. Yeah, on the 19th on a first suspect, I will say I'm the American court. I inform only me assembly member and some opinion leaders. You know, I court to be. You know, I court to be. Now, sir, we'll be named no of a kuntunasia. Ye who say any pakro. Oh, yeah, honorable Wahab, one of your assembly member. Oh, Achim Kusia, Kusi, Achim Kusi, yeah, what chance, and Potamono, and also any boss are in Comoy. A fair flower was 70 mona yenti simo, ewa and womesuemo, and womesia, and you may be a children, one nunteno.
Oh my God, na mu ha se no no etoda bia sane ehyehyeye no esitie e wa bibrebo fam ase nom eni wiase nyina no ye de ho ebata wonom na basic education certificate examination ye twanitia efra BC no eye ensorotwe ya na wonom mo JHS no ena ya etwere wei eni de atwato okra ya wode efri suku mu ho na ye kasai ene day jumbo so me de toso du baako ena washa se ebeto mu a kosisi da wukuoda jumbo so me de toso edunwotwe na wo hwe mpanyimfo ahodo no se ne wabubu enkonta ne biafa no a wo tresa afi we se no enkwada ne mako empim no eye ahansia ene miensa ena ekire bese ahasa aduonu enwotwe 603,328 ena wonom ekire na wo kire mu se wo hwa ememme wo mu no eye 297,250 na se mano so 306,078 enene wonom ahyase ya wonom etre na wode wani ekire mu a wo mo kire se eyade a private school so no wonom so ehyemu bi ya enya semketoa ya bese empim no baako anase empim du ahensia ene aduosia baako 1,661 private candidates and a one so etrebie na wode wani kire mu ewo eye ahoma no so a ba wa bedu ejina so enkra krompa yen sati free eye upper east region hono ene se yade a enkwada no emu be se edunso wono ma yawofo mo manufo ena be se aduonu ba kon so de wono afu na piepie ba wa ma ha hifa na wugina sesi a medofo medunso omini aba na wugina hifa sesi ai sisi amono ka se de meduna Swami municipal eye 24 senior high ahana meduna bembe social no sen na niema esi koboye nkyeremu first paper no mo de gwa na second one so ma hyase When you are sending a wadi kakano, some do flats, yes, the Oba Swami municipal no, so for the can say, I'm a pabes and no problem, and Omupias, and Oba Swami municipal assembly now. To see I'm no casino, candidates are almost air force of 3,219, a move 1,571 AM member, and after 1,648 AM ma, and so far, yes, I need to on back for another a social studies not through computing. Manoka say social studies no almost other year. And Colano Menoka, the woman put the answer almost transfer computing time never so now. Woman inside now. Colano Pio notice a usual money more. Woman in Syria, Marcumi, Libya, the Domini, Utunusa. We know and so down near the moment is almost 5 people. A papa, we don't put the dinner say you look at you. You free happen and I'm doing it if Jack address out. Also, Kola air trons of an air 4,972 and almost 12. You know, Mekante, a pro cacama, but who say, I could be anywhere, waffle flu, and non post, I could be anywhere. Be blessing quantity one to your mamma, you're not. Member someone in Colano, Aqua Macho, social and every India. But I tell you, Victor or Monamento feeling in Sunny and night is it here. Within the 10 uncle's way. From an account of Square, simulated for CJs. Okay, yeah, social, no nothing is it here. You shall and yet, the answer. Anna, social, come on. Yeah, person can near say agency. In true, then nothing you should see by people never told any man. You say, the actual Modiabandi, it will be a good game. Am I? Yeah, I thought I was in the greatest. I am normally expecting you to say no. Oh, really? Almost said Daniel scripts are very cool. The Yana said we be full instructions now. Must say it. Now, I'm on your tree. See, I know more coincide in terms of control computing. So, far, no, so I want to say, one you air cotton. You are a good say, a bit me at what is the draw. Social now. Tell me about any what no, Nicolani Bino, or much year or more careful computing, but Macase. Bambo who them the BBA who are coming team to say, I could be quite put you up for not just a way you put you nothing. When you form a show, must was to put you on the coin and Colano, that you know, so when you say, no, I start here. Omobetro computing area best and no millionaire economy and so. You need the fear to be our
so municipal in na fe di ani a bi e betu wa ba bia no ye ma etiefo aso ensi wo ho down bawa ma na se ene wa ma ne bokoso a ne de akire efama ya nwumre no nsia brem no wa ma yensa aka de aka na busua ya ma ne boni ya wotonkra efri asante mantemu ma yen bawa bedu ena yetie no no yenko ebenenza wuso ansa enso enchen ebe Dunyaba. ma hai SOMPA what they are for no portable one na obutu anasa wo hen Asisi de ye free paper. Ye de akim awa di jama. Asante mantam so afo. Onimnya for Dr. Frank Amwakohene. Obusu bontwa. O share school sa. EC education exams ekoso no. O sa school for nkura no. E bia mo so no. School sa hodo a abandada ni fi ewo na abreso so no. A wo mantini anwie ewo mantini mu susu ni na ya de se wo de mani bo apro na wo mantini ai ye kwa nkwampa wo mba fa so na wo mantini ebe boa ma sa school sa wo man ye wo pobu fa nyina no susu no NDC am ye kura ban no susu beto aso na sabra mro ka ten ye free to power de ni tire mu ewo edjama no na awo ahafo no south west abato pressure so no for the first time in the history of our for south no e ya de say drinks after so drinks and cry every choice and say better mu biscuits ni ahodo ni ani ya de say wonu menyafo Abubakar Sadiq atimi a provided their school for nkra na say anya sanketo amani di aba nkra mu ebia mu so no mineral water a good bottle mu no so ya de say wo de bia ka ho say from now anyawoti ekoti exams na wie ye ne de nkra no obi a enu bi se be ya obetimi anya adaje na say omu soro say omu kwa kopensuo ebia no aba betena say actual exams no na wa ento abongu no onimnya for Dr. Frank Amakohene ejina TPA so all kasa no say wo beda teacher for as pass and say a teacher for na atimi aboa ayebi aboa bo no Dr. Frank Amakohene atimi gina na so wa ba be pie mu a kete ono eya chantimantem so afo eno atiri wo say enye teacher ni na boa na egwantima mama ye doctor okumi akete ono so no ya was I at the ewo asantimantem ni na school teacher for so it was the as damo mupa you can take to say so asantimantem so have now a teacher for mo wo the HSC nkora na BC ya de say wo mo tuo bie it wo bebo baba so na to so nkora so wo mo tuo BC zore no wo beto wo pa say wo mo tiri wo mo tiri na wo mo tuo na wo mo tiri metwa na wo mo mama asantimantem ase ni yetibi nya ku ni for pa wo ha se ya e ba bebo ama mentiri na any afro mantam no atibi atumpo wo wie ye no order teacher for ase na afro order nkora se no wo say gina na nem say Ghana mampani bi akire a kese wo na ni kunkwa na so ya wo mu ye wo eno ti ka hu bi ma Ghana mampani so providing mathematical set na so no na wo mu di ba beto so wo ya no wo be man kra na sele be ya wo mu susu betimi atro na so wo kai Dr. Mahama anima obetimi atro ni ye no matimi aba beboa ama o mantimi e na so mantam no etimeja na so na wa bra asante mantam so afo e kasa e no ye twibi gua pawa so a ye nti ko fa so a wo twe mu twe so mfa kasebo they say they decided say the brand centers now Omotro BC exam together with educational director and 24-hour education region. They decided to enter on the request of Honorable DC our Mankanso to observe preparation so far students now then also use that opportunity there. Into Yaba tries to visit all the centers. Over Ashanti region now, about 120,000 and I sit in Ashanti region. Abusia enkratso ya mutie ye no eyedua bema ebenenzo wusu ansa ya obutu asante mantemo na ene asante mantem so for Dr. Mwakohene ne nto aboya wode hyehyɛ so ewo hafo no south west afa south east ho ena hafo no north ho no emu nsem bi ene amane no ene ye de adan mu yi yen free asante mantemo na yenko kasoa ene ne mpotem wo mfinfi mantemo kwaku adema ejina homa no eso kwaku Beni aba na bibia bokode ye na ojina idan na ekọ yo bamba ya meni we ka say there awutu senya west na mede ma probo no ababedo na senia yenim se ene dey na ehye se
yenyanum nkuma no omo kwatro wo social education e ma brabo me kire basic education certificate examination a you can BEC no na ehun be ko hia se ene de no na yetime esori ekoba probo na ye hwe senia enkwala no wo mo so hwe ne mu twiro ene mu nyina ebesi ebeye na na pe mi che ma probo na se ewo eye awutu tenya e me kire ka so eho na echese mu hu ne se enkwala na ene womo ekwakotro nsofwe no ewo eye awutu tenya e ti wo no enkwala ni nyina no womo dodo no eye 8629 ma ewomo eye 4518 na afenso no mema ewomo eye 4111 na schools dodo a ekwakotro nsofwe no eye 315 na private schools and schools na ye 268 na public schools no so eye 47 na invigilators on my mehwemka no eye 309 na examination centers no eye 32 na eye municipal education director editudwa se nkura no afide omo fefe omo nipa from ahwesa ne so mo tron so hwe na ebe wi ase no na apo ni ni no bi en pata no mu de regular class no enu echi sambe ya meno ka se ni wo eye awutu senya west na eye aban animu senior ono no owo ahase mi DC owo awutu senya west eye honorable nyamite eye kalala ono na oko aproba sambe mene no ewo eye senya beku me sambe no mene honorable betwetwe nkomo na ono so so far ni observation ene ni aproba wabo ni nyina no we hu ni efutu mpa ode bema eye school honorable ye bema akwaba ede aba eye SOMPA TV na so far no aproba ko en BC no observation anyway futu oduma enkura no eteten ni bema we abi kia weti for na no obi bera achi so far no aproba ya kuni na won say nkura no apepe pa yi nkura no wo preparation no na o ma nkoma no kire say they are ready for the BEC yes you have ma ebeshon crying na young fire want to do more because the battle they face today and as a process and omo echo mun ye na no ya fa mu ma ya me adom na baby aye wo no nti ya ba ye say ebeshon crying na ya kan ho ma o say ni omo ye bia no ma ye edu samri a obi ka che se koto apo na ade but ya ma nkra ni say ya apo that 10-year period now almost spend in school no ni amu teachers omache won no ona ade aba nti so far no o hwe nkita won dia yin headmasters invigilators and these supervisors ready na chesen plan no omo prepare yi okay honorable so far no edu dese ya ya yetu se nkola ni bi enyem ebinum so aye absent ni ade wohu bi na nipa dodo se na obi nya confirm se wo manyenyemu a wo mantimi am records awokita miniam records am crisis ya no me yehu bi so far senior center ye center A ya be center A ni ya be center B yehu sa say akora bi nyama na say obi why absent so went me amba meto okay jadi nko motutu ni ba na wiye no afia no mo stars ye butuo ben na wo de be ma eye enkura no mpo wo ma wo for example say ye can attempt last days are dangerous yes nti ne ewo mi na ne say afi no good track we say green track no ye chumu this time no nkwala ni na we go school the same time the same day na ye sonku wo mun say una bo member of parliament una bo bizarre tete ene me asoye ya ka chenkola ne te anase ye chenkola no bo anna awo fono so ye songo say akola bia na obeya de wo sanso ntwe we mu no na ebe ye ya famode na ya boa no ebe so omu tu na ne o say bia no ya da bo ho no nwa for school pon yati won famo mi say ye be school fees na wan school fees bi any home ye twom and this time omu na so echo the same track any single and answer double ye good and not a green omu na be call
nti catch our phone say on come up on 2 years na mo mpae na mo fenta His Excellency John Dramani Mahama ona bugizela pete eni me omo akwa Kalala iga ya meche so nso ba wie na sa akwa bi o pass bia no why ready say e be so o maximum no makọ let's go on Honorable Yedada was a example awutu Tenya West BT Honorable Yameche Kalala Igan ena yene no etwetwe enkobon akobon ya fi and the the beto bombiano Robertson Etieko ewo enda ediswe enti kwaku adema eno no yamane boni a wode nkrai Africa soa ene ne mpotem eba eno no kwabena nyako ewo ahoma no so ewo epue mantemu kwabena wotimenka ma hai me jesuni aba de ekoso ewo epue mantemu fa nsohwe no ho tew ne yenkoi yo mini aba mema echefo nyina akwaba edomo aba epue mantemu Eastern region na nukreni enede senia Ghana fana de bia BC asofan ekoso ina Gina High School for omo etro no employment so meden ekoso a enye fedi agro na sabam no kase be piemu ewe punye emantema candidates a omo etro ensofan no 55,831 meno ekase memma 27,753 and a month so 28,078 na private schools ahura edom ho ased mejewe emuno 629 and a bank schools ahura no so 1,135 195 centers and I'm no ekase no ayade en so hwetwe no 18 ekoso na enne edai no apoye amantan so for reta akosua awate ene epo New Garden South Mercy Catch panyin na for vasco so gwache eko aprobo ewo New Garden South Mercy emu schools ahoro makomako enan omudo mani ekobo akoma ehye semia so retro no kompo ekoso ene empono ne ba ko melu bia ko pejifo de go apono so a ebetimi aboa ama so retro no etimi akọ enkan na eno eche ni ko piemu ewo New Garden North so a Mercy Catch panyin onyanfo Samuel Adongo oni New Garden North na sebegani na osai agye eso edomani epiemu ewo New Garden North Mercy Assembly no centers ahoro bia ewo hono na omo enatese no na na sebegani onyanfo na osai agye ababontere betuga atemse obo adisuafo no ho anoba ese empuru biara obebo ho emoden no emu mako edunu 20 obebhwe aboa na empono senior high school de control school no watching as a Sarfo asen eno echironya for Samuel Adongo ono so Mercy Catch penyi New Garden North no ono so asebo ese empono adisuafo no edu so mobom ho emoden no ono so ebeso masen so ebeya omoso madisia ekonanim no enyema ebetimi akoso ye etimi edamomo na ukopiemu ewo Mercy ahoro a etwemu ewo ye epoye emantam na efi anopa ebesi sabri amno kasei and the Quran ehye homa chiro no ase no enya de ya check ntabani bia ebe fi da bia na ebo no kasei de eya de a adusiafo no omo eguso a na epono asede so mutimi ye na mubu nkonta efishe bebrebe no mo school ase no omo timi ase adetimi no kasei do bepiem ewo poye mantama na kase adebra bibia de na kwema meno kase de dikanya BC so wen ekoso no tete tahuro be de ne akopiem no bibia ekoso totia ye hwa nim se enefu ahuro akano so ebekoso saa so de beboa ama botete for the sun so wen e bae no yetimi enya ekoso ejuma na chese kwabena nyako de ya wodi efrepoe mantemu e bae no na yenko mfimfi mantemu taw Erika nan so gina homa no so Eric ma hai na pomu ti say another mahado yeah fire from where we dey taw bre no nti ba bia waba anamo akoduru nyina no bonitaw na atiefo ntie bia let us odonpona implement law with them and inside na customer implement him anomo ade amokwa na iti according for no 6,146 emu emema no 33,554 mano 33,192 yeah to man almost emema no edira sign crop 38
ana 15 month man net na am say ene so na ekosna film no oman na na ada 15 month man no o re nkoda mo so no 15 month man ya to so nyensa chese nkoda mo so no ekọ ni ye ane na probo no makako piem o esikuma odobem brakwa nesi ni mu na aham no ade a bia planet na atwe examination centers na makoma edu na edu no emu enum ana makoma edu se netie ade a bedum center ho no odobem brakwa kokoso anyam kontanase jamara esikuma girls school na esikuma senior high ho no center ni menu nti sikuma senior high center 1 na center 2 na ene no ade a oba de fimu ahanu mo before be na ana omati mu oguma omo he na omo aboa ahyenkra no nkratitiri ministry no DC odan no na me honabo Olivia Bento na ene no wa he agba apra a okono ni ma se nkra no iwia oba he na wotiri ebinom edi nkomo na ene no betimu 50 month mu a obompo ade ba kwa na dodo na ene da kwa se omubo nkoda efurupin se omo future so a omo no omo de kwa akotro na aprobo na mebo tele ne kai se mako ne ma ko enum no ade a wo ebi a ene nkwano tin se vim no e wo soro a omo he se omo so beti na atro na omo de enum na nse eti abere omo fi ne infinity mantema no nti obempo obisa asa pepe na infinity mantema wie Eriko wabo adwuma koso na fo ne de akire nkosi anwumre no ne ebesi akire bia na de asom sompa wai abusia ni pen ne bon komo yi yama ne boni yi oto yankra ade free emfimfim mantamu Eric Anan wono ene no ekasa no na ye akire wo se kase yi utie ade free sompa 106.5 FM Accra sompa 106.5 FM Accra secure sanitary pad na da romanti ene awie ye oba tie se opese wabra boni ye secure da me pa cho titru pa ne ma no ya no ape secure sanitary pad adoni amosne papa ye betimi aboa wo ebra ubu nsa na bibia nso atimi akoyie me pa cho mo amwa santimantam ne mpatam no de wo pedodo atu atonwa furniture e wo mama excellent boutique we cosmetic mama excellent cosmetics na won kwaje ode ho be ba ne bibia wo hia no a ubenya bi ho ya afre no e wo 0243 862 158 0243 862 158 or Edum PZ and afe kwada so estate taxi rank hona old Asempa pharmacy ho eho ena wobutuo ena afe apomden papa no end point homeopathy clinic wono ena emu apomden papa wo ye screening no no ehunu ba bia yade ne wo no ape eho anu yie e de esi ano kama na wo ho atimi atọpa be ma o mema yo enko yie mese enye afe awade anu mu no awo mma momra ne yemwa mo afe be ma prostrate how pa ena afe nso asabo ena afe nso brabo no mu haw entini no mu asisi ntima moja de ntimi eni akoba bra de anya massaging afe gym no nso ho kama pa ena afe physiotherapy no adwuma yakache yewo enkra heya shell signboard Spinters Road ekwan ne so ho no an yebutuo ena afe kronoma bo hia santimantam mu Dr. Adubu Atense bibi chi wadwe na person ne bon komo a no afre no 0244 867 068 and afe 0274 234 321 we mada romanti me yentwa ho simamra ye ba kase na eto aso Kweku minim se why she me cry man nane now so ebony show one basso Malehon Sepeno Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom will you then it's not on, but don't be done support as a condom. Point homeopathy
homeopathy clinic Ghana had the obi anim say your prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adjujo na de friend premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de e ye endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho ebe angel educational complex no e na akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e was painted baby friend share signboard no hudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebe chiro for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fo eh medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima me nya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anase de ehia me senfimfim me biem na wo hwa se me se ayefita asesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me de hwimese enti na wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababua munde dinam se menya foreign call hello papa what about to be a new se me feel London eko US na no crowd wo kura from me boma mania na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na kujejesi eko ba sempene mo de woton adanse ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo boduma kura sre kane no a na wodru US won so manfo bondin sa na papa US hakura de na kujejesi company limited agi ba bia wo Holland Germany France Italy London Canada eba adanse ho niam dia obia se na kujejesi company limited na matese wo bi depo kasie bi e wo kaso a ho na wo bia koto adanse ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chanhwa akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo ba ko abu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obi ase na kododasi eye bemaba e wadansi mu waton cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about danso te se bibia e de hye adansi ase de ko wie depo no nyina so eye tufo bo wudu ka mu a wudu koja free akra wuyi kaso depo ene pokura se de no kra to nchen a wasa wo bu akoteman tantra hill iron city amanfrom wasa bie depo kese so e wo koshiman kumase sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwesu akra road femeso opposite alaji salia ampaba meboshen tanoso breman na manfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 nana kujejesi company limited akuo ba simprimo no SOMPA TV Emma Aketiapa abusianfo ye damase ene madaje SOMPA 106.5 FM Accra so enie ye to aprem to break ase bono eso mrasebedwani ya wogina mu edemo omanfo wa fiduase asokore eye doctor nana ayi wa free your penino abo amane se enche kura empenifo akukudam ye one new patriotic party NPP amanyuko no wo mo boaboa wo mo ho na wo mo akọ mampani John Dramani naiso na ne naiso no a wo mo ekọ no eye cheope mu odin na emu oduru ene wo mo de kwa akodan opinion no ewo asante mantamu dwamtirani Bernard Ntibu asi akọ adodo no afre no chema wuntumi ne hunti ene wo mo kopa o mampani chewo
na chema wuntumi de nimsem se sesia no economic and organized crime office yokofo na na asemu hwehwemu a wo mu ekire mu se sikasem niema bi enhyeda enkoye money laundering ene fraud ho ntansa hodo bi ene wo de ato nitiri so na doctor we free ye ene semtwofo atwetwe nkomo no wose bia na wo mampani John Dramani Mahama chese abasa bi mu oduchi ebi enti bia no wono kura ene techire ena tumi bi so san tumi bi wo mu se mpanimfo ahodo bi wo yoko hode nanso mampani de krom ha wono na ya abranti a wodi kan enti ne tumi ebro dodo no eso wo se wo hwe ansa na afimpinu ne aduonu na abato no ebekoso no a ensem bi a chema wuntumi tina fidi ahodo bi so keka ye no editia wo mampani no ankoye kura. For Chema to me is only, like I said, we are going to buy. The hand behind this is bigger than the people who run the Yokos and the intelligence agencies. So I put it at the doorstep of President Mahama. To me, went overboard in some of his videos. And yesterday, I played a lot of them to show him. Yet I told him, I said, we will go and beg if we have to kneel down in front of President Mahama. We'll tell you that for this video and this video that he did, was this one, he crossed the line. He went very personal. You see, and the president is the president. Trump is Trump, like you said. Democracy established in America. Just he wakes up and what he wants to do is just he got the power. So if somebody feels it was a political talk, so for somebody now having to go that hall, it means some line was crossed. That was a very personal, which was not true. See, when it's very personal, but for politics on any day. Doctor Nana, you were free ye wa man ensem no anso hono mo a was sign ede adesede etu mpenifo edi amanyoko no animu say party no internal report ahodo ya efa ne ntia womudi nkuguo ewo afimpinu ene aduonu nan abato okese no no womonhwe no womonfa mra bonten. The leadership of the MPP must publish why we lost. I'm going to crusade on this, and we are going to push them to bring this out because Ken says that we lost because Mahomian was a Christian. We want the Profokwe committee to speak to let us know why we lost. Oseche's committee's work in Ashanti region is a mirror of that and will never be different. Ashanti encapsulates various sectors and various areas of this party and has been the heart of the party. The direction actually determines who wins. And I'm telling you that Oseche's work, 1.2% said so, and therefore it was negligible or insignificant. So Ken's position is challenging the National Executive Council and the national leadership. And the national leadership should publish the Profokwe committee now. We need to know why we lost. Onipa yati ne sesie yi efijase asokore mampon mrase bedwani doctor Nana ayu afriye ye to ansem ne so na afia de ani achemu ewo ensem foforo emu na num ho se ensem we kura no ensada anya ensem a eye foforo bio ne nyina na se Ghana Registered Nurses and Midwives Association wo so mate atua wo pesika be se 2 billion e de afira ban ho sa ban amfa ma won ya na de a won bekọ adwuma so akwa adwuma bio eno nam so mamfo bebre akasa de afa ho ene labor expert eba na pade ho enkomo a oya de pa ye friend Austin Game wono so na no atumbi no chese hwe ba bia ya beduri na nkense se eduru ha e wasanka ye bomoden atenase na nkeka ne aka nyina bomu na no ye number 1 number 2 afei agreement empanifo ya negotiations no ano no enya ho na esenka eduru kura ne wosenka omo ate atuan won ne aban won mo hyeda tena epono ba ko ho no mo sie sa adwene ko se okay ene ye brise ne ye de ma aban brise na aban enso betimi ama na won kan nyina bomu sane ye be ye betimi aboa na asomdwe fan aba na nye ne se yaje atomu saa keke yaje tumu wie ye no ano no na wo kire ne nsem mu sei. It can take several forms. For instance, the teaching hospitals, they have a system in place that can pay the people who are there and relieve the direct exchequer from being the one paying. I'm just giving you one example. Parliamentary teaching hospital can pay. Kumasi teaching hospital can pay. Maybe Tamale teaching hospital can pay. Maybe X can pay. Maybe a certain child institution can pay. Look, so it is not for them to be on strike and be somewhere and not being at the negotiation table. If I were to be sitting between them, I can guarantee you not more than 90 minutes. This matter will be over. It's part of it, and it's subject to discussion. And you have to involve the teaching hospitals to enable them look at their budget and do the variation. It's not a one-day matter. That's why they must be patient and have a discussion. If you are holding the other party's hand at the back and say, "Come and let's negotiate," it won't work. If our people are
dying. So desperation set in, and the employer says that I'm going to look for people to be resolving the matter temporarily whilst you are on strike. And you may not understand. And can't you one teaching hospitals in the baby or Modia Mosimo strike here, Mommy and Council me. One bet me at 1 IGF, one bet him the Afan Crofo at the Aya Jumano. And Timunina, Betnefi, Namobre, way a Austin Gambi, name common Bini. A Fayan Ramway, our National Disaster Management Organization, Nadmo one Swakache. So what do I need to remove a 1 month Tamu Upper Danshua East, Director Yawano Etriano, a year run Monya for loss in Awanga. One also the footwear Quamatim for Ghana for Nasa baby, I would say no. Sa e no eye ensuo bia ya animanimu ya no hwe ne pe baby foforo ne to kwatena ho esan se ensuo no susan ne tue eje agunti ne wanhwe ya edo ye ne na ede beba wose bambo atrema eyesene ayalesabo kitima yentie nsem ahodo bia wode so ye num so bensu ano obi an ya alert say efi we nsuo ne beto pa aton so a do yeyi ekwan no say nsuo ne betimi akọ but entimi nko totally to wow tin nsuo no prepare say wo other place nsuo ne ye din na aba obetimi ye den afiri ho akọ pe bia bia and say nanmo eba ebetimi aba but nanmo cannot get a place for everybody oso one what nsuo no e do so enti wow tin nsuo no be no make provision e bia in case of any flooding na obenye be bia fa so you don't only depend on say nanmo we say not more than have Bangolo for anybody. Ebusiana chese enya basa dia na womo so niema ahodo bi a wose wode matemamfo ye ho akwa ohihia mu na tire nchema to wonom no eya na bi ni wosa enam sayo so amayera losin eto aso de adesrede e ma ban na fe wonom a wonsem wo bia nkrenkre ya wota eya doye sa da roma won hwe na won mo won dwumedie ne sebe ya won so no bibia betimi akoya madwumedie o man ne dia hye wonsa no watimi ayo ne ye emua wo baabi na ya benya ebia edom bi na manya baabia ye betimi anante ekọ encourage ni bia bebre flooding go but because of me so yantimi nkoni na and asem si so a can one person go I say ohia dom na ma aside that no they say reflectors what do we call it life jacket we don't have any you could see that the one I'm using is on so we are pleading emua ebi wo baabi na betimi aboa na ejima no ye betimi ye no wa na abegua ye Ebusiani etine nken eyewura loss na wanga wono na odwo ni chemu Parliamentary Easter waye NADMO director etiaho ACP Anthony Apia eneye Doma Divisional Police Commander na womanfo echiremu se emfihia ensianie ya womde owura no bampotem ho no enye adwumaketwa no wabo ebrewie duru se wokokotoa adwuma no so e obabi foforo nti womanfo ebodwadata se womobo na baso e wadwuma so na wabeye e wompotem ho Remember September 2019 as a September 6 years now. Juma say no a dog robbery a call from total stealing and other activities and from they are trying all our best increase the number of policemen increase the number of police stations. So we've had about 4 or 5 police stations. They can one in bringing security closer to the public. And by so doing I'm not running in Yama from in a nutshell no you say after Juma Rabbi say everybody panning Yama and also to me at the level of faith, you know, was through them to Nipa, Moto, Mamuda, no matter. And just say, we continue, no Babes in my nine zone, and then I can say, I can't be as well, Madina and Miano, also Babet, from a Brahma, so do about my mind. Ain't Doma Divisional Police Commander ACP Anthony Apia, Ena Yetening King. Afe yen trouble some freedom straight. Na yen kwa America. Na numu ho ena Donald Trump. Ene Elon Musk when you beef kakra and a beef run no dem pa am so man Elon Musk kura ka na adwenkyere Donald Trump say as we no ne ho kra so what the campaign esi ni metri so echimfa America man ni nyina mu ebo ano e ma ne di nkunim eno na anope ya Elon Musk kire say in fact sabe mbradu asa okwasea na nsesa na adwene wono ankasa asem okan no in fact wono ahu say we die wono ne ho nanka nsa se wakasa kura sanse oye den nia Donald Trump oye America mampani oye den nia oye wadamfo oye den nia wono ano aboa no watempenten kwaboa no na chese ebia policies ba kumienu bi nti one na nya adwene wo ho a eno nchese ese bobo wa adwene ma na saa wode we akwatu ja ewo eye abefo ntentan fidie ono ane x no so eno wakwatworo to ho se oh we die wanu ne ho pa wansem okaka fa Donald Trump na otwetwa mu no na emom
wɔyɛ ne sɛ kotira gyanan no wɔde kakra bata atoɔ ɛna wɔsɛ no kora ne sɛ White House decision yɛn wɔde baeɛ no deɛ wɔn kɔɔ do to nanso nea ɔkaeɛ no na nka nsa sɛ wɔka no saa wei ɛyɛ nsɛm yɛ a Elon Musk ɛnso aka ɛde afa ho wei abusua wei so ɛna yɛgyina na yɛde kaseɛ no a ɛyɛ yɛde somwo ɛnɛ awia yi yɛ secure sanitary pad na daworomenti yɛnya baabi te na ama kaseɛ no ayɛ secured ɛmpepe mfa ho ne nyinaa di lane no mu kama na awia nso a pearl cotton ɛna mint no ɛde afa mfimfini no ɛboa ɛmɛma wɔn mmaa yɛ mu ɛkorakora wɔn kama na bibia ɛkɔ nkan na afei da na bɛba bɛgu nsa no wɔkyerɛ sɛ no korɛ ahemfie hɔ adini na bibia ayɛ fine no ɛno adaworomenti ɛne yɛwɔ baabi tie endpoint homeopathy clinic wɔno nso adaworoma wɔsɔ yasene ɛma yɛde kaseɛ yi ɛbrɛ wo a ɛba no nipadua no ho akwa nea ɛnkɔ yie biara no na wɔde akɔ akɔdan endpoint homeopathy clinic na wɔno nso ɛtumi aboa wɔn wɔ kronom aboa hia ɛwɔ asantemantam mu na nkran ha ya nso Shell signboard one also our Spinters Road one ebutuo one adaworoma nye one nko Leicester Company Limited na adaworoma what the Yas toothpaste and then the toothbrush no enso ebebo ye chidom pa ama eno so ekoyie afei na nakwajo Jesse Company Limited adaworoma nti edansie papa sensuo to ahunu bo ye nyina ye gina baabi ye gina na baabi atimi aye fine o pa adansie ho niam de a eye na nakwajo Jesse Company Limited wato ne ho apeten e wo man Ghana wo baabi a wunya sidan ni wie se kimane aka ye aduane eye apa aduane akira kwan eye hajia o hajia special local foods na daworomenti ene eniema nyina koyie amanfo anima ya sere pa sanse nesi amanfo bedi wache eye correct pa hajia special local foods eno nso koyie pa afei wotu asentire no a etwetwenwo na ema wo discomfort no eye afa kodan 21st clinic eno ne e friend siateka no na emom wonu ma hwehwe eye edi paade hunufuo no won nyina ewo 21st clinic aboa bia esua se ne yedore srade a ya na osua preku won nyina esua 21st clinic ye numbers no eye 0540 311 311 0540 311 311 o ya de bia fa kodan wen wenu madawromenti enuanom miensa abrempon nana kwaku ampoma mene ohine ire mame epia yeboa esiama bronya enafe Ajua asare yadamu nyina ase amamumu eniti nanso se kase no etwagu ye ewo sompa 93.1 FM ewo Kumase ena fe 100.9 ayiko Adamfopa radio ewo Paris ena 101.1 eya sompa takwa 103.3 ewo Takrade 106.1 ewo Tachiman sompa 98.9 FM ewo Sunyane ena 90.7 ewo Nkranza 101.3 ewo Doma udi koda no si etwagu ya na ye sompa Sompa FM and a Facebook no Sompa 106.5 FM Accra YouTube Sompa FM live website no baby and some near kucheri nyina de kogu ye no www.sompaonline.com